Welcome to my channel step by step. Please like, comment and subscribe. Di hakani ka por ni pedang sung bhai phi sha kani ka channel ni ka step by step. Di kani ka diga video ka ba long special bha na mata ki khna class 6 namar manta ngan keiñ ki mix fraction kat kum ka new method katu ka exercise 7.6 khamtam ka number ki but ka number L. T ka number K kalong 1 by 3 plus 3 2 by 3 they equal 1 plus 1 by 3 plus 3 plus 2 by 3. Ting haban ra ya uni uhul number saju kamot equal 1 plus 3 plus 1 by 3 plus 2 by 3. Ting yo i ya uni make a fraction 1 by 3 but 2 by 3 kilong kiju ki denominator. Di namar bi kilong kiju ki denominator kamot kilong ki like fraction. Di karukom keiñ ki like fraction kamot ki keiñ betang ki ban nalor but ubanapo usa kumju. Di equal 4 plus 1 plus 2 by 3 equal 4 plus 3 by 3. Ting divide ya denominator but numerator dau 3 ngio 1. Di equal 4 plus 1 equal 5. Di ka answer ka day 5. Di ka number L kalong 4 2 by 3 plus 3 1 by 4 equal 4 plus 2 by 3 plus 3 plus 1 by 4. Ting kabaningkong ihap keiñ shwa ya kini ki whole number ki balong u4 but u3. Di 4 plus 3 equals 7 plus 2 by 3 plus 1 by 4. Di equal ngihap ban i shwa ya uni uhul number u balong u7. Ngihap keiñ shwa ya kini ki fraction ki balong 2 by 3 but 1 by 4. Di equal 2 plus 3 plus 1 by 4. Di namar ba ki denominator la ni ki basyapo ki ïapher ngihap ban wat u LCM. To LCM ngihap ban multiply u3 into 4 equal 12. Di ni keiñ shwa ya u first fraction belong 2 by 3 but haka baat but u1 by 4. Di ni pet ya u denominator u belong u3 lada u divide ya u12 umi 4. Di 3 4 sa 12. Ting ihap ban multiply ya shalor but syapo dau 4. Jika kamot ka equal 2 into 4 by 3 into 4. Di ladang ngipet ya uni u fraction 1 by 4 nyo i ba u 4 lada u divide u 12 umi 3. Kamot ngihap ban multiply ya u denominator but numerator da u 3. Ting nyo plus 1 by 1 kamot nyo plus 1 into 3 by 4 into 3. Di equal ladangi keiñ ladangi multiply to 2 into 4 equal 8. 3 into 4 equal 12. Plus ladangi multiply to 1 into 3 ngio 3 4 into 3 ngio 12. Di kamot kani kalalong kum ka like fraction namar ki denominator lani ki basyapo kilawan kumju equal 8 plus 3 by 12. Di 8 plus 3 equal 11 but u12 usa kumju. Di equal 11 by 12. Di ba u12 umla ban divide ya u11 namar ba uhe u12 ya u11 di kasusa kumtu. Di thus 7 plus 2 by 3 plus 1 by 4 equal 7 plus 11 by 12. Lani 7 11 by 12. Di new 7 yo na a uday utu whole number ubang nila i saprang. Kamday mo ko juba, kabakla mo ko jing keiñ. Up ipi kinopay up shwa. What perkerki. Di kumi ki khynnah kiba keiñnya kani ka jing keiñ kat kum ka textbook kay kasla lan ka page kaba shispa ar kundai ngiyo i hang tu khamtam ya ki khynnah school
but Nonghikai kiba rim kumangi kiba keiñ dagi jing keiñ jong old method tading pet haka page kaba shispa at kundai kamyahap ka jing keiñ di kisa stang kitu kiba pyndonkam da ka help book ka guide book di kabiang kila pantip ni ba khlem pyndonkam ti ngim tip ti to ngin let chwa kumno pat bingin solve yung program ngin let biang sakatu ka jing keiñ di kumno ngin le habang ipet yaw tu 7-11 by 12 hap ba ka answer ba nakot di ladang ipet ha ka answer ka ba siya din yu iba re mixed fraction ki ay beit tang da improper fraction ti kani ngilaban sol da ka ba ngi multiply u whole number but u denominator but ngi plus ya numerator kamot equal 7 into 12 plus 11 by 12 tingiyo kanya tu 95 by 12 di kadai ka answer kumto ngoba ban ya like ya comment ya subscribe but ya on your notification bell jong kani ka channel Kublai Shibun. Thank you for watching, and please come back.